Nous disons grandement merci à tous les membres de SAO RDC, Kazi ni Kazi. Ça c'est la culture des romarés, ini milimo ya romaré. Notre plante est la plus capitale pour la transformation de nos produits. Kama muko munaona maproduit yetu ambayo inatunza watu siku na mchana, romaré iko parmi ile mimea ya kutunza ambayo tunachanga ndani ya maproduit yetu juu ilete resulta ya mzuri. Rosemary ama romaré ni dawa ambayo inatunza plus de 25 maladies dans le corps humain. Inatunza magonjwa zaidi ya 25 mwili ya mtu, na ni dawa ambayo inatusaidia sana juu ya transformation ya maproduits zetu bio naturel. Tulisema wanamemba wote tulime maromare ni juu ya kufanya kazi, na ile munaona pale ni shamba ya Uganda, namna gani tunalima, tunavuna na tunakausha romare. Pia ile romare ikisha kauka tunaenda ipitisha kwa machine inatuletea bunga, na ile bunga njo tunachanga mu maproduit yetu bio naturel juu ya kutunza watu magonjwa. Mulisikia tunawaambia kama tutajenga izine ya kutengeneza romare. Angalia ile ni mfano ya izine yenye tunataka atayarisha kwa kujenga Kinshasa, Lubumbashi na pia Likasi. Ile iko mfano ya izine ya transformation ya romare. Namna gani tuko tunaandaa gisi ya kujenga izine ya romare. Tunawaalika sana wanamemba tulime maromare juu ya kuona namna gani tunaweza simamisha kazi ya societe, kazi ya izine ya SAO. Tunawapenda sana wanamemba wote wa SAO RDC, Kazi ni Kazi. Tuendeleshe kuchapa kazi, na ndani ya romare muko utajiri, sababu ni utajiri ya mwezi. Kila mwezi unakuwa unavuna, kila mwezi unakuwa unavuna, yani ni utajiri ya milele. Tunawapenda sana wanamemba wote wa SAO RDC, tuendeleshe kuchapa kazi.